Lyngba ka gol jang Ronaldo pynliem ka Al-Nassr ya ka Al-Feiha haka jingi lakai AFC Champion League kubla shiboni pi ki perlok ki bjupa ya ki video haka ni ka channel agar part ya pi pin sing hawan share like or subscribe ya ka ni ka channel haka jingi lakai AFC Champion League haka round of 16 haka first leg haka danga Al-Nassr persya ya ka Al-Feiha haka ni ka jingi kun ka Al-Nassr kala laban pynliem ya ka Al-Feiha le chiko le not lamba ka kol ka bal tap da Ronaldo haba phai shen ka jingi lakai kalau ka jingi lakai ka internet ba haduk kata-kata amar haduk ban dekot ka kelas step om dan malak ban penki ya kejar andre haba wan ban peteng ya kala ka bar ka jingi khun kalau ka internet ba haduk kata-kata namar baro arteli kitim ke le khun doyap ban penki ya kejar andai tat akhir menit ka prap hawai ka Al-Nassr kalau yop ban penki ya kejar Lyngba Ronaldo badai lamba ka kol jang Ronaldo ka Al-Nassr kalau laban pynliem ya ka Al-Feiha haka ni ka jingi lakai jang AFC Champion League haka round of 16 haka first leg bat ka jingi khun second leg jangi kadai haka arpoi trik nai feb arajar arpasa haka por khatway live pm kulishi boni pe ki parlo biju pet ya ki video haka ni ka channel nin second pat haka vai video kulishi bon